I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Takže priatelia, sme na Ultimate Driving Academy, ktorú poriadame ako MD Bavaria Group pre svojich klientov. Tu na Orechovej Potvoni v centre bezpečnej jazdy. Verím, že naši klienti si to dneska perfektne užijú, vyskúšajú svoje vodičské schopnosti. A ja sa teším, že tu na budúce budete práve vy spolu s nami. I want you, I need you, oh God.